dulu lagi ke Siantar. Ini nyapi. Iya Pak. Dan perjalanan kami berhenti ketika mau jalan ke Siantar, soalnya rem mobil VW-nya blong, bukan rusak, bukan apa-apa, tapi blong. Itu lagi turunan tadi, untung bisa dikendalikan. Sekarang tim lagi memperbaiki mobilnya. Creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire.